Daj zdaj bane, ajga kučo stara. O, bene, živ. Bine in Bane na klopci modrosti. Velike zgodbe malih ljudi. Bane, ne maram jamrat, pa sej veš, sej me poznaš. Nažalost je res, ja. Ampak tole moram dati sebe, ker zmorem se pa ni za zajbavat, no. Kaj spet bilo, ne bo regresa kudič za gamani? Od koga na optimist? Za šotor pa pasulj iz konzerve se pa najdlo. Unili makaronari ali kvaso, nam hoču neke terminale pa jajce po zalivu divat. Kakje terminale? Pa kera budala dela letališče na vodi, pa ne se kašo na aerodrom. To je terminal za plin, za nafto. A se pravi, nema više kajenja i prdenja na plaži. Tako da, pasulj odpade, brez veze, da gremo na morje. Velike zgodbe malih ljudi. Bine in Bane na klopci modrosti. Spet jutri zjutraj na Radiu Ekspres.